Vukovar za mene znači spomenik, najveći spomenik Domovinskom ratu, da je to grad koji se neće niti smije zaboraviti, sve žrtve koje su položene, svi životi koji su položeni na oltar obrane Vukovara, bez obzira koje nacionalnosti one bile. Vukovar je ipak jedan jedini i mislim da zaslužuje apsolutni pijetet svih ljudi koji žive u Hrvatskoj, svih onih koji su branili Vukovar, ponavljam, bez obzira na nacionalnost. Zaborava o kojem ste nešto napisali u vašem pitanju, zaborav ne smije postojati, on niti neće biti prisutan kod dušama svih dobrih ljudi. Kažem, napominjem, svih dobrih ljudi, jer Vukovar nije samo jedna stranka, dvije stranke, 5 stranaka. Vukovar je jedna jedina stranka. Stranka onih koji su ga željeli obraniti, stranka onih koji su dali svoje živote. I tu stranku koja nema ime, koja ima samo ljubav, koja ima samo empatiju prema tom gradu, prema tim ljudima, njih treba poštovati. Poštujemo to, poštujemo ime Vukovar, izgovarajmo ga sa poštovanjem, s pijetetom, s ljubavlju, okrećući oči prema nebu i moleći dragog Boga da se to više nikada ne ponovi. Što se pak tiče biciklijade, odnosno tog maratona biciklista od Zagreba do Vukovara, ja mislim da je to nešto prekrasno. Mislim, to nije tako, ne da nije nevažno, to je veoma važno, ali ta žrtva je također žrtva za Vukovar, jer nije lako izdržati taj ogromnu kilometražu od Zagreba do Vukovara biciklom. Dakle, ja opet upućujem jedno beskrajno poštovanje prema tim mladim ljudima koji će izdržati tu rutu. Želim vas sve skupa pozdraviti i poručiti vam samo ljubav i ništa drugo nego ljubav.